صغيرة الغلام هو الصديق الأمين هو الصديق الأمين قريش كان الحكيم قريش كان الحكيم Ана тіліне балачықларының sevgi ашламақ. Ана тіліне құлақлары алышсын. Олар evde, интернеттен ана тілінде видеоларını бақсынлар. Құлақ алыша ve балачықлар дан құлай laf etmeye başlayırlar. Ана тілінде laf etmek utanmak gerek mi? Bu Kırım Tatar тілінің bütün şeveleri o bizim tilimizin байлығы.